Na kaliang kakenhon zamar ishim ya gani kabu ban ai kubla ya pi paro ha kateng try banong pen imjungi which is Chris. Parlok don shibun ki doktor ki balong ki noyarap ki nong pen kya yangi habedai bakaching imjungi kabakin jado. Ngai ai ngu au blay ya ubala ai ha pring jungki ya kaching start ba kumno ki la banyarap yangi kum kibrio. Henry day tang ma u ubalong unong pen kya hakaching imjungi kabakin jaman sim. Hapadeng kini ki jing tenju ki jing yale kabangi kendu menta bagabor jung kapathe kawan penin shop ya kaching imjungi. Henry tongin amdu jingkermen namar baka jing yarap jungi kawan na utrai ubalong unong tau ya kabaneng bat ya kendo te parlok baro ngangej papilayo priang leng ba kan ni jing ruai ublay unang ya kerku yupi kublay shibon.